Hello guys, video tharneng kalo le ta tunrum gan video tur hi keratin treatment ati dan tho khan ni lenga chon uluk tak khan lo en ula soi rei vak lo nga apoi mo chin chau kalo soi anga toy fel dewin karon siam do na tuna ilo thlirang ole tuna kan model hi han en wang taula sam sei ta chon color nei no la ni he sam mor de porawa sam te pop pheng le ni tuna sam rong hi base blonde kan tiang rong kha ni ta ni inlo en tur chu inlo chik tur chu tuna sam rong hi keratin treatment ti zoa engti angin nge ain thak da kan en anga sam hi color treated hair ani wang khan deep cleansing shampoo in voi ni kan su anga kan su zo to a chuan tuna kan chem ro anga 100% in ti ro factor ani in kan ti ro vek to a keratin ber khatuna kan lo hnoi toang profile section kan thena radial section kan thena chuan anung lama tangin section khat khi ron tilanga ke a product hnoi dan kho insiat to kha ke cha lovin ti hian kan dep lenga kan zut rual le vekanga kan khui lenga khatiang zel khan sam zong kha noi chua vek to rani I need more energy. Can you help me? I need more energy. There's always a choice. Can you help me? Can you help me? chuan tuna kan lo chia tonga mit som le tanga minute som ruk kan chianga chuan chia zwa khan kan blast dry le don ne kan blast dry zo vek to medium heat in chuan amalama tang khian flat brush in section nya thenanga chuan medium heat in a blow dry ngil vekang ase hei a brush flat brush ani ngei turani Can you help me? Can you help me? I need more energy. tuna kan lo pot to nga amalam section ki katim hasanga voice on panga tanga voice on ni vel aning repetition kha anianga chuan sampum pui kha amalam le anung lam nen khan voice on panga tanga voice on ni 210 degrees Celsius temperature in kapot chua vek don ani tikhan tunami hi kan pot chuak vek to a chuan kan la sulawa hei asuk ma alanda ni ta a chuan tuna kan lo su ang asuk nan khan sulfate free kan manga kan su zo to tuna hair serum te pokan noi to a chuan kan blast dry don ni kan chem ro vekang 100% in arowin kan chem ro vekanga kan chem ro zo vek to a hair serum kan noi le a chuan flat brush in kan han khui mam thuak anga chuan inriat tur chu keratin treatment kan ti ma asam color landan le kan ti nuwa color landan ki adang lam ta thin ani hei hi aining sa khan level khatin avati light ta thin ani avati eng ta thin ani ka khriat tur ni ta a entinan
color lo ti du ta ula color ti nuwa keratin treatment ti du ta se in client khan kha in color kha aniam zel in thlangang keratin in ti dong khan level khatin aron up dona aron light dona and then number 5 color ta ula number 6 a chawanga in customer in number 7 color du ta se 5 amo 6 in deposit anga chon in keratin anga 7 aron chawang khatin hriat tur ni ta chon hei result choni ta ni in lama enkol nan khan sulfate free shampoo le conditioner le hair mask khain man nge ngai ta ni sulfate omang chi khain mang thei to lawang chon kha jong khani ta se tuntum gan video chu next video a hei ai thain karon le don ni in zawa in bye bye vek ule